Bafowethu sanibonani ngiyanibingelela nonke emakhaya. Wenganza kwethu kunenkinga entsha ntsha. Angithi phela kade kunesona lapho khona umongameli wezwe wase South Africa lapho khona abekhuluma yena yedwa. Yabo. Inkinga entsha bafowethu into ayikhulumile ingithuse kakhulu. Umongameli wenu uthena kuzo-introducewa i-digital ID. Ngabona beshaya izandla idlanzana labantu. Khona futhi bebehlezi close nyana nje naye kubona bekukhona lona onguminister wakwa Home Affairs. Ngoba the uHome Affairs uzolauncha i-digital ID. Wenganza kwethu ngithi kunina ningalinge nivume ukuthi kulonjwe i-digital ID eSouth Africa. eMzansi asidingi i-digital ID. I-digital ID bafowethu i-scam. I-digital ID bafowethu ithatha amalungelo abantu, ithatha ilungelo lomuntu. Ngoba uma kulonjwa i-digital ID okusho ukuthi zonke izinto seyizofakwa la kuwena emzimbeni wakho njengomuntu. Usuzophenduka umkhovu. I-license yakho izoba segazini kuwena. I-driver's license yakhe segazini lakho, namakhadi asebhenke, yonke umnyakazo womuntu uzobe segazini lomuntu, okusho ukuthi uzojovwa lento ifake kuwena. Ayikho enye indlela lento engasebenza ngayo ngaphandle kokuthi ifakwe emzimbeni womuntu. I-digital ID bafowethu ngifuna ukunitshela, uyabona makukhulunywa ngobugebengu obuhleliwe, ubugebengu lobu obuhleliwe, ubugebengu loba obuhleliwe, makusuke kukhulunywa nge-organized crime. Le i-organized crime ubugebengu obuhleliwe ababusi bezwe, i-system ukuthi introducelwe abantu. La inganza kwethu siyabulawa. I-digital ID ayilungile for abantu ukuthi kufakwe i-chip kuthina, ukuthi sisebenze as ama-autopilot, sicontrolwe ukuthi sisebenza kanjani. Ubonakala kuthiwa oh nangu TN Msomi eselapha njengamanje, muvimbeni engakwazi ukuya lapha. Sizocontrolwa into ngoba izwe nje okulibona umhlaba wonke ungaka o-president bonke laba baphethwe bayacontrolwa ukuthi kudingela ukuthi njengamanje kwenzeke ini nani. Tshelani ubantu akenze ukuthi. Manini nginenzele isibonelo. Nayikhumbula i-COVID-19? Nayikhumbula yini i-COVID-19? Lento ye-COVID-19 babevese befuna uku-introducer. Babevese befuna ukuthi besifake lezinto ngoba babezofike babefaka lesifo bese kuthiwa asijove ukuthi sivikelwe, kanti bafaka lento le abafuna ukuyifaka kuthina ukuthi ihlume kuthina ngaphakathi ukuze bekwazi ukuthi becontrole i-human nature. Yes, becontrole bonke abantu ngendlela yabo, siba amazombi. Niyangizwa ngithini kunina abantu bakithi? Lento ye-digital ID iyingozi. Ningavumi bafowethu. Uma ngabe ukuthi nifuna ukubona ngikhuluma ngani, bhekani ukuthi ngalesikhathi thina sinake 2025 bekutelekwa e-UK, e-United Kingdom. Bekutelekwa bagcwala umgwaqo abantu bakhona bathi never, enough is enough, ngeke lokhu kuze kwenzeke la thina. Nathi-ke lana singabahlali baseMzansi kuyofuneke sisukume sithi enough is enough, akungenzeki, asiyidingi i-digital ID. I-digital ID bafowethu ingozi eyisimangaliso kumuntu nomuntu ngamunye. Ukuthi wena yonke into isystem into oyicabangayo nento eyenzayo bakwazi ukuyibona, bayicontrole bese bayayishintsha bona bayicontrole benze ngendlela yakhona. Shuthi sikahle kahle sizoba ama-robot. Bafuna ukusenza sibe ama-robot.
nangizwa ngithini bafowethu singalinge iyanxaka lento ke bafowethu ukuthi lento umongameli ukhulumile kwisona Githange ngomhla ka-13 and asiwezwa ama-politicians eqhamuka aggressive ngalento ezoyikhuluma ukuthi no asifuni lento so wabona ama-politicians nje hayi uyabona nje bla 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 cha nayi indaba isona nesona you must know ukuthi there is only one agenda umongameli asuke efuna ukuyiveza esuke sethunywe ubasi bakhe ukudlalela sifuna kwenzeke lento nini ngoba kwayiyona iCovid-19 wasayina wayivuma ukuthi mayingene yenzeke la eSouth Africa yayingeke ize yenzeke ukube umnumzana uCyril Ramaphosa akayisayinanga yenye iagenda ye-New World Order ekufuneke ingenzeki bantu base-South Africa vukani bantu basemzansi asihlanganeni sibe moya munye sibe imbumba kungadlalwa ngathi isystem idlalile nathi ilokho isintroducela izinto ezirong esingazidingi esingasifuni uyabona manje kuthiwa kuzofakwa amasosha eyolwa nama-gangster nama-drug dealer uyangizwa ngithini kwena and then uveza lokho ukuthi ninake lokho nijabulele lokho and then useso-introduce enye i-gangsterism u-introduce enye i-gangsterism because guys ama-gangster mayisuke ekhona uhulumeni usuke naye involve kuwona usuke esebenza nawo thank God ngoGeneral Mhlanga Mkhwanazi ngakwenzile ngoJuly 6 ka-2025 ngoba washaya esikhonkosini wayithi ne isystem naye washaya kwisystem washaya kuma-nerve washaya ezidlekeni seyimpethu not ukuthi unumber 1 we-country lento eyishiwo umnumzana uGeneral Mhlanga Mkhwanazi wayengayazi wayengayiboni akekho involve kuyona u-involve kuyona wazi kahle ukuthi kwenzakalani kunamaqembu ezepolitiki amaningi asekhona kuyimanje ama-gangsterism anifuni ngeke ngitshele amagama kodwa niyawazi kunamaqembu akhona and sebeze bafakwa kwipower obalabo ongqongqoshe bama-gangster ngitsheleke mina so namhlanje le video bafowethu ngizoniqwashisa ngento eshiwo umongameli kwisona uthi i-Home Affairs izolontsha i-digital ID. That system is dangerous. We must never allow that. Singalinge siyivumele lonto bantu base-South Africa bahlali base-South Africa ngiyancenga ningayivumeli i-digital ID. Ningayivumeli into ezofakwa emzimbeni womuntu ifakwa isystem ukuthi ucontrolwe uphenduke umkhovu ube yizombi unga-act sober into kahle into izothatha iwili yabantu away from abantu i-against humanity i-crime le ezolontsha akumele-ke le crime siyivumele ukuthi really ifakwe empilweni zabantu and yenzeke asingayivumeli i-digital ID it is not a good thing ezimpilweni zabantu kuzofuneka senze shoke ukuthi bafowethu okwenziwe i-UK nathi sisukume sithi ngeke kuze kwenzeke la sigcwala umgwaqo sivale kwasami ukucaca ukuthi kwenzakalani kodwa asingayivumeli i-digital ID yenzeke no to digital ID no to digital ID no to digital ID umzwile ukuthi ngisho kangaki ngibalela bese nawe uyasho uthi no to digital ID asingayivumeli weyinganza kwethu i-digital ID asingayivumeli i-digital ID hlobo i-organized crime sizobulawa sizopherelwaiswa sizokwenziwa imkhovu asingavumi ukuba imkhovu bafowethu asiyilwiseni i-digital ID sithi no to digital ID